rohani jejeneng ia Begawan Abiyasa ia Prabu Kresna dipayani lenggah dening kursi anu didadamparan ku kulit mancangan sampun ngajengan ingkang wayah Ki Arjuna Panengah Pandawa saking dekakan bini sepuh anu dipiagul ku putra-putra Pandawa Ki Semar urah Kudapawana hiji ulu cupu Pandawa anu satya satu ulun kumaula sepi ing pamrih rame ing gawe dekakantun palaputra Ki Semar urah Kudapawana asra jinga dawala sadayana sapi sideku hambari kuledat nyemah mering sabda ajrih ani ngalih pameringkang eyang Begawan Abiyasa Ki Arjuna ngahajat dedes kapadepokan Kiri Saptarengga lawas tilami tacan patepung laung pamprok jonghok sareng sieyang atuh Ki Semar urah Kudapawana satya satu nyarengan Ki Arjuna ngadeus ka ingkang eyang Begawan Abiyasa kitu kayanan alatria peni Raja Peni guru bakal guru dadi sadajan babar sentosa ya Begawan Abiyasa kancadria ropah gendingane topeng wadon jati suara serimpi dalam kadia badaya kancadria gamelan laras selendro kumaha cep Didi Rosida bersihkan suci bersih tanpa paria rengkak pola padi sambas rengkak pola mata rendek
Iga Paji Sidik rendek iga Miri kepat tekaku dapugu parantos timu Jang Dodo cing eta kaya sabaraha pincu langge orama langge kepat bukaran angkat lirama angkat lirama jatinangan sepurdi cepeng panangan kepak kapit dari ririakeun Padaya migras pati angkatan sambetan awal saamutang Duh, Abah Ujang kurang karawan araya Ujang kepang sauyunan masak waduh kamar mecek rejang siap manis laga reka tamu supe tamu balik yang dosan enadan di permata di sinjang songket udah kuning ayah bawaun diraksukan Siti Jimat ngangaku kakamen rupitur rangka jati ayana mentrang Abah Ujang Muhtar kunang gandale ari jeng paratitang ayam mencen harimau ayam bandinganan ditiliti abah kerabah gigirlah ditutup dikarep siap
kaemah ditinggal ti tukang enjang topeng wadon dajatis wara urung mandil kulir takya mas disangli sumiratna dicakaya widadari ti kakiyangan Tobat manis cep dalang riswang ti kahiyangan sirina di sisi katurupan kita nami sirina nami patepan jangan kenal cep dingin silaturahmi senehan sarena nami patepan jangan kenal sahur nira pandana panjang senengge sinenggeh sabda kuning iya sabda kuning lawa saur nira tandana panjang sinenggi sabda kuning
ulun layu kaya teki kala bakti dening asih ya dening asih wong asih ora katarau betet ijo kapodang ulas kuning abang madu kewulu kadia kulau sandang lawe peter gemek lurik-lurik dadan nirayaken wungan kadia bocah ngangge kang kalauan bocah ngangge kang kalauan kaducap beara putih kirup pinuku pangarti bari takwa kayang widi wik-wik kukang lino hajar denirang Brahmana 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 wik-wik kang lin wajar denirang Brahmana Pandita Yarota Dharma Indra Kenia Pandita Rota Dharma Ya Indra Kenia gentur kang tinutur gentra kang cinarita ngawiyosaken kawontening padepokan Giri Saptarengga Begawan abiasa sampun ngajengan ingkang wayah Ki Arjuna Panengah Pandawa itu kayangan lelegedawis mekaten pangantikaipun Begawan abiasa kasih Arjuna incueya bagia kedatangan sampai kahareupeun si Eya seret bangkuna kahareup tong jauh teuing kahareup Arjuna kaula nun Eya unjuk sumangga wayah panjenengan ngaturkeun nuhun parantos gasik ditampi enggal ditaros kawajiban hiji semah
ditanya kuno boga imah komo ieu incu sorangan cager Arjuna aya hibarat tinu makawasa kaula teh sehat yang syukur sabab harta banda loba tunya brana bro di juru bro di pantong layah di tengah imah buncilit loba duit ai teu sehat mada teu jadi mangpaah Sumuhun kulan. leres ora kapindo damel eyang dipayunu kapihatur wayah panjenengan nyanggakeun sembah pangabaktos kahunjuk jeung eyang ditarima Arjuna sembah pangabakti nu jadi incu ditarima kudu leungeun kenca kalawan katuhu malah simpen ing pulung ati pun dehing mastaka ngaturkeun nuhun eyang loro perkawis wayah panjenengan bilih aya kalepatan agengna sumawan tening alit wening galih nu dipamrih neda jembara pangampura anu diteda urang pada saling maklum Arjuna sabab ilahar manusia Kumaha cing kulan. salah bae lain setan bener wae beureun da urang teh lain malaik